Steck meine Hose in den Socken rein. Johnny Five, locker bleiben. Nimm ein Zug, puff, puff, glitzergrün im Wandschrank, paranoja. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu i to jest prvu epizodu u 2018. godini. Prije svega želim svima sretnu novu 2018. godinu i ova epizoda neće baš biti ništa specijalno. Napravit ćemo neki mali pregled 2017. godine. Inače, trenutno se nalazimo na mom kanalu. Došao sam ovdje do ovog videa gdje je bio specijal za 1,5K. Taj video ima 3251 prikaz, nije ništa to bitno trenutno. Bitno je kad smo ga izbacili. Izbacili smo ga 28. decembra 2016, to je 28.12.2016. Znači, ušli smo u 2017. godinu sa 1,5 tisuće subscribera. Što je stvarno bilo nice, a sad smo, baš da vidim koliko sad točno subscribera imam. Ja mislim da je bilo negdje, tipa ne znam, ok, 3584, znači stvarno hvala svima na 2000 subscribera u 2017. godini. Malo je, ali za mene čak i nije malo, tako da u jednu ruku hvala vam puno. Ja ću odmah zatvoriti ove kartice da me ne bi pukao internet, pošto me zeza internet dosta ovih dana i sve. Tako da ako se čudite da koji dan ne bude klipova, pošto sad trenutno želim krenuti možda daily, znajte da je zbog interneta, to je 100%. Tako da jedan od klipova koji mi je stvarno najviše u srcu ostao jest specijal za 100. epizodu ESG-a. I to je bio zadnji video prije nego što sam išao na more. Tako da u njega sam uložio doslovno na par dana edita i smišljanja kako bi video, to jest kako bi taj specijal mogao da izgleda. Tako da sam se za njega stvarno jako puno potrudio i evo, izbacio sam ga 15.7.2017. I stvarno eto, hvala svima koji ste komentirali, 71 komentar, stvarno puno mi znači ova podrška na ovom klipu. Možda je moglo bolje, ali ok je, stvarno je, eto za mene ovaj video je stvarno dobro prošao i stvarno mi se sviđa i jednak to mi je trenutno najdraži klip kojeg sam ikad onak napravio za kanal i to je to. Dalje, nemam baš neke pretjerano toliko klipova koji su mi se stvarno svidjeli, onak svi su doslovno bili isto fora, ESG, zajebancija, tako to, mislim, svaki ja klip volim kad ga snimim i to sve stvarno mi znači, ali najviše mi znači vaša podrška, tako da mi puno znači na ovoj reakciji, 1400 prikaza, 1600 prikaza na specijalu, podrška isto na svim klipovima koji su preko 1K u ovoj godini, jer to mi dosta znači mi ta vaša podrška i ta vaša aktivnost. Sad dolazimo do ovih klipova gdje sam ja rekao da je vrijeme na korak dalje. Ja mislim da još uvijek možda čak i nije. Mislim, prvenstveno je s nekim drugim igricama poboljšati kanal, ali nastavit ću s Minecraftom, tako da prvi Minecraft video možete već očekivati sutra. Ne znam šta će točno biti, moram još smisliti, to ću snimiti PvP ili ESG ili nešto skroz lijevo, nemam pojma, vidit ćemo. Ali nastavit ću intenzivno sa Minecraftom i sa Zulom, znači Zulu ću isto početi snimati sad skoro svaki drugi, treći dan. Tako da vi koji volite Zulu možete isto se subscribe-ovati na moj kanal i možda igrati sa mnom. I to je to, zadnji video prije 4 dana, kažem, nisam bio u mogućnosti da snimim, tako da Inače još jednom želim reći da me dosta internet zezo ovih dana, tako da možda je već sad trenutno puko. Dobro, nije puko, ne želim da pukne. Tako da, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Sutra novi Minecraft video, neka nova zajebancija. Tako da, to je bilo to, vidimo u sljedećoj epizodi. Hvala na svoj podršci u 2017. godini. Idemo sad još jače u 2018. Ako smo mogli u 2017. godini preko 2000 subscribera dobiti, onda mislim da u ovoj možemo 12.000, aj. Jer rekao sam si stvarno sad ću se potruditi da snimam malo čak i raznovrsnije, možda koju drugu igricu, malo digniti kanal na neki veći level, tako da vidjet ćemo šta ćemo napraviti od toga i eto to je to, vidimo u sljedećoj epizodi i čao.